i Amolater kamala wo waji unun Jemo tie ma dia to 12 pingo lok me lara Ngom i kom la mega acel ma eno kilonye ne Katushabe Juliet kumbeti lok pabile makilonye ne Patrick Jemo okay ma chwal duana i kom lok ene wo ber ki kero me mako ne America be kon wanen ka da ko dewi dano mo manye Katushabe Juliet wayne ne be la guak estate pa jal mzee mo manye Kaweki mayam beru chon in Namasale town council bunga sel la me Katushabe woro ke la pilda memege ucho Waraga board won come acel me bunga why in ngime rwate ki Lwak me area ne oni kon ni marom ni acel ye pa ladit lyeli Kaweki primero lok mengo me oni dok chien kar mu kar ngejwe ma ali ba chel kimi bungwen ki ter be bungwen ko beru tie kin ka ke mu kene magubino kenyo ki jamano tu kenyo chon mio ana na giriamo gio ci la me non tika temo claiming jam e woni medugu chen I don't want no ni pe pore mio team me kwa mation ground chalo DPC motel wugi woro ko no menero ni gilo ki Lwak dati mio ki la me ni Katushabe me nerni ichero gwari nim kot me no konyo ni yeah, but kikuma right kutia na teka no report ni nentero team ger berutie kanya nentero giwan ori ka chel ki yako digi manuti area ne teka koro report ki bot DPC ka chel ki team mega mati e kanya pero no temeye yo dero lukengang igipo beryom mano we again good luck gen man obedo me nyuro chwechwin gwaknyo police o magaria dekmo me joko gwaknyo nyuro chwechwin man ma bachalo we Jemo ni magi lago ket gin peti kitin ger mo no gitika yupe me chiaro ka kanya pero me Ngom ni tie ka kanya na me ni mero bien ye ti peti a map mo time afoya matak be Afo editorial cloud mona me bergi kero me beru ping me lok ke Jimmy Patrick okema la lok pa Billy pat lok ene bedu way foot pobu gir kumbeti kwet ma tot mete dok mir ke win lok ke bot more stakeholders to twale en la mego enone Katushabe Juliet ki benadong okelo Moses kari benane Billy guti ma ta twal menene ne Jemini po o kamarach kera la wo waje kereni Ngom time ya Amolater is a case for learning. Nimi acel dano mirgungi kitma ki mir approaching kwere the wedigi. I always sit here and I sit with you. One thing ma kitoko for anything is approach. Atamane kitma la pirida or approaching kwere dano Waraga choine char ni wunu char weng lukin gang weng miro bien kanya ni alma kuman wa miro gena kuman Loka Ngom. Dano bir mago yopel. And Amir wachi is a provocation. It all been in a one Ngom, and a kitty low where you kitty dwell where lock it down. Bene Gromo Kiloko. Combeti la way near Ngom time. Anna watching ni my guinea take a time, Kigona, Chim, Kawaii, Jemo more team attack, comedy mapiwacha. What you chill, Kichuala chill, mobile and nyutu. Ento, Jimmy Motime, damages Majono Timo Emma. Down me. Chara chill mineno mon ki cho wengo wego tij magete manege tika biro ki do ichingi amero wechini that's the worst thing you can ever imagine gamente romo kelu charges kum dano cha mo eken PM weapons milwen mi achiel inge lok kiboko squad ki kelu PM ki tiu ku do mi ono dano do ka kene ki no jomi kin gang mi Namasale go go timo gena getimani ki romo ret loke komgi Ento PM Kingeni, they were demonstrating for a worthy cause. Narmo mukarka chimo wangi fudong pe. La ko loke kono ke maronga, kono ke tibongo, kono ke graphing down it. I think is not there. But which for me is good. Itama mega Loka Ngom to twale bot watunku male me Uganda. Pedong ya chule ke kan atama wailang kwe kama
kit me lok pangom wati customary mano pechala wai pa Buganda kany mi rock enan matur pian jem eni kiti wacha jem ti kum la rock lambegu Katushabe Juliet ento we wangeni da tele nek ti lokangom ikien kara ikien omegu ikien so lokangom mir kong dong kono kwet matur kono fon pangi ti geno mama mi rock enan pian eni gen ma wangeni wo mete ram kara wa loy wa in moti nen na yamolatania la chicha wachi ni ngom kara pe ngommi ngom pa family pe ngommi. Now people must work hard to get their own space, come again their own. Come ne ara jone tika lwenyi yene dano munyi mara wachi anari kay no maka pierre dek do ter na nyale gi kany eto chek bena yene interi ngom mo ni makar mo aka pa no do ngom you're part of the community chi gena dong ti maraja yeni polkare pen check is over pick an air pen check PM the constitution is clear, the land policy is very clear eto nga mangeni inke beru ka mo ni maka pa ngom no mero bed megi you know the same people magete lar ngom benni they are the same, they know the law. Gocho because they get it amane babana ya be bedo kan kombe donka ana don ki kan mi riem dan wen ki ngom. It's not the case. Dong nyako eni ko mi acheli munyu nyinge ke ken Katushabe tiki ngom aka mi achel mi riem dogay mi achel ki pier bichel tika riem chara chel dogay ema kete ga achel tiki dana bija beach in the smallest family dogay mi achel and ati wachi kanye loka ngom megwa tunkumbali me Uganda mero loka ibuganda kan ngom pe brown be megi entirely at the end of the day no landlord, the overall landlord for kabaka megwa ne peti me kumoro PM there's divisionism inero ngati time kumbali ke kalkwaro is very disorganized. They cannot assemble people to come and talk about land. Entities moguma part magatika biro. There are so many, including NGOs mogumu biro, go biro negatika kwanyadano tia kokomengom. They only came to account for their money, including they are there. The only thing I cannot mention their name. Accountability NGOs enegiduong gebiro gitime negatika fonyadane lokomngom. At the end of the day, the impact is not there. And you take angarati kichene karibene ngom pemege rama loyo ngom loka ngom. Inerba Uganda iloka ngom kubedi berchal ini itika meto yopo gangi ero ke chako yopo gangi pia ngini itika meto yopo admaleng polkar gene temo kay umuwang dano umuwang dano ni karobare wek dano po nge ngati mengi oti kedi kete yopo adano pe nge ngati ikero fence majalo la chiendo o ikero en bare dong fence dano bedo pe wajal ki umu ati do ngati katime ero berchal corruption in Uganda ni while people are struggling to protect their land. Protection of their land is very temporary. Chalo bar makikaro ani. PM ngar mai kan biro de kachel yo PM te kichene nero chal yi pe kichene konyi pe. Awo chile chincha jomo ko tie makwani la chan pe PM ki la lonyo. But where there is a law, sometimes the local people have a hearing. Or where ko mi Amolater ko merni abili pe kichek and abili piketi donyi loka ngomi because they don't control the law. They are only supposed to enforce. Loka molatani furbo meta nyim futika chaka ento wangwa uberu kono kakele manyana mateka kate.